shosho mfathi ngiroshe siborena ishashazo ngathi le nkulumo le inkulumo ejule kakhulu engifisa ukuthi wonke umuntu eNazaretha asengathi angayizwa siyazi thina sabantu sabantu nje so ke kubenzimo usela entweni but ngifisa ukuthi nonke nilele inkulumo between obaba uShembe kanye noKing Misuzulu so desizodlula kahle kulento lena njengoba nobaba uShembe xolile nani nikole nidlule nje kulonto sigeza ngenhliziyo zenu nidlulele phambili sakuthi abantu ke bayithanda ke into enyomfa abantu bazoleke bewabuyisa nje amavidiyo kodwa amavidiyo kanje akanenza ukuthi nani nikwazi ukuthi niqine nilidlulise nje konke nizigeza inhliziyo zenu leswaphani ubaba ongizalayo wangishiya noShem indlovu unyazi lo mama lo baba kimi umuntandane ngoba nazi ukuthi isilo asekho nendlovukazi ukuyibona abangiletha lapha emhlabeni okwakuyilo usuku lwayizolo kade silibungaza kodwa ngisaqhubeka khona lapho ngiyathokoza kakhulu nyazi lwezulu kodwa ufuna ngambeka yona bayede owayikhaya Kami tak baca soal. Kita orang ambil orang, tidak ada. Mai pampu ayo ni mana apa pun. Ui Israel mesti ni. Sana ui Israel kabeli gomo. Waseng falis bayi, Facebook kabeli gomo. Waseng ora enyongo. Wati na uia. Hauna kuchike mai ngaseke mhlabeni mina lasengilahlanga zakhe. Ngiyibona nabakubuhlungu wabunzima. Kangakanani ngani? Engithulumisa namalanga ngingadaliwe. Mina ngimthethele wandaba. Lwana ngikuthethele.